Vendedor sira ladung retan rendimento e lorong bot tambah menos comprador. Ia lorong dahulu bulan Novembro ne vendedor sira continua fansa sang ia dalang nini hanesang katupa no mos produto sira selo. Mas que ema barak mak fila ba ide nia município ho de celebra lorong mate bien ia lorong rua bulan Novembro, mebe negosiante sira ne decide laba município tambah karka aproveita lorong bot ho di halo negócio ho de sustenta economia família. Mebe sira senti kata rendimento ia tina indene menos compara ho tina sira antes. Ita moris mansa nene. Balong fomos siang, família mosen vai barak, depois balong maene be filha lima ajuda malu. Ita bau tu fone dalam marasca. Uluk foling agora ne ema bau tu fo, agora ema laliu, depois sasamos dalam la foling. Seke mas tolok right, dalam hetan 50 lah 100. Sasan la foling da mang ema laiha ema bau tu tia fo. Tinang kot-kotuk sirane sasam foling ne ema iha netik batinang irane ema laiha los. Ema foin sosa $5 mau. Foin dari santo agora sosa $5. Balung ba am label ba tamba be nene lorong bot be am tengser be nene bukam ne moris. Foin dari san jam 8 tamai sidok to lorong dene remata ne duni hansa hola mesen sa in hola tia hansa $3, $4 sanere. O ansira umalaran sira balba ansam hela he uma mai aproveita ho buka muris itu ai mercado ya dalane. Ia dili movimento ia estrada menos compara ho lorong bai-bai tambah ema barak mang desloca ba município hafoi governo for tolerância ba funcionário público no agente estado ia lorong torno resin ida fulang outubro. Aderit Ximenes, Julio Belém, GMN.